Ghana so no mutimi no makọ press say menim so obi kwati Ghana wonim si ate patro so yes onim obi ti krom ha wonim si ate patro so sa obekọ so kan kwasi asem firima sori ya na obekan kwasi asem raw no okọ tumi gina so na obekan kwasi asem raw no okọ obi a sori ya na obekan kwasi asem ye nkan de pa menia base count obi a obi amachia wo me patro agric minister no wahu ni dwuma dwuma pa a wodie waka ho asem ana mon tunka man mame ondo se no mabone na abo ho dawuru a wonya viewers nti wondo mo no papa ho dawuru nti ate but we die papa na dwuma wo ye no eso ani ti bona baso fu e na wate so no be kasa fa ho mo ye program on social media na mo ye sha titrasem ekensim hunu na de a ensem fata na mo de esuma ye han no ma wi ye ba bibia osenkafo wose bibia wone mre bibia wone mre ya no Christ dana ye ka wi me say obi enhwe we am ba a chese kwa de na gigon what you say but wo de ma atim didie mem sisi a na ye papa hobsin so me de na sem na de me hye dan nim ma frɛ Felix me sanka no nti mpese me tie bibi fi ni ho na medically we are from kituo bi mapon offense hobsin adoye ye besrew hobsin ubedi dia tenefie papa pani me srewani die kwa so de wo ye no ensem fataw hobsin unu se me de me ade no obi ade ko bia munkafra obi a support sade na wo ye ne ya menko meka to senye sisi agenda na wa shift edi brem ko makufu ado no ade na wo ye ni pobone semsa hobsin tu ye show pa se na nado dankwa ana emma order se yenyi wadi nyame hwew se wadwuma bo nti wo so be se papa no esu din sisi wo so ada no ho han bofo na wo befira pataku fanche odwanwoma no mafira pataku mu dia eye de meka kire wan eye ebrese wabroni case ba ya na ye critical na obi enim se wabroni case ni kwa de eno de nkeye eye bomb kese ase wabroni case no na nkeye se nkakufo do yi wadi kura no akufo do an kan kire amma order eno na wodin wom a ugu nanim ase nam wo sunti se wabroni ebenya adin ni ade ana papa edin bone obagye ye nyina na wo hobsin so akufo do satam nde wantimi amma order ama ya ma ya nyi wadi enne de wo se because of Allah ya wo support no unyi ni se kanda pa enne watimi ayi sei kroma fu ekromati so kakra petrol ya teso kakra nenso from 2 euro 2 pounds no enne eda 189 wahu no mata fi kitu abi o ba hwe look at percentage a aban atimi ate e de free petrol so atimi ate e de free fuel diesel so na Ghana fo aka o manu atum se ya grada ana se ye ayi obi hu sem a kama som gidi ye benya online chat TV station ni radio for na keken kwase asema ko ye nkwase interview for nothing emfa so obi ni so Ghana fo aka o manu atum emenne lonely fair no a driver fo guzu bu nkrofo fa so gisika o mo je no a se wachina fu ene san koso wachina won be san sa trolley fam etimu amoye online program na mo se moye mabibi online TV no ye besre ovi o de metre no enu nti se enya bro ena ye a yetimi nya daage ekofa obi a wo se wonenam djom to sika mpedidi enyum ni kofiar makofa no abaye star kwase bia sori ni wabaye star ade we ya ban ye ya nka wose nka mutimi bona baso mabie online TV ni ade na nkwase asem nko ani nkwase adwumadie ana modidi ma me to nyum na anu ye ni nam dwom na ya wabaye star na yakofa no
adenya woto sika mpedi denyum a odi sese sika di sika nkrofo sika enti eno no wabeye star a ye invite no se omra ne nya interview upon interviews na yebisa mo se na dia na Ghana adrui na ya na di be Kofi Adom madi ne ho yaw Kofi Adom ma se wo hwem ya na se obi be se ne ama wo a me so mo wonsam ka enti ya frem bi inbox me na ye interview me bi na me wa nimdie e wa dom anya me dia dom me so me wa dwenkyere papa metimi dia boa wo line no platform no wo ekwachiri nti no me pese metimi draw mpanifo attention eno ma bi ama besua me dia mi ni fe ni dia tem ya betena buchira ase anka dia besua anka ese nketimi de boa na ye mfa mboa no me dia de mi fe ni atem me wonim dia me pese me de boa especially ya kwantufo wo line no platform no kwachiri nti no ya won so invite bi ni enso nti mekansa no bi ni enso nim no kure na jai se jim no man ko na mo isoso no invite yen to nsa frɛ me oba life to nsa frɛ me na me so mekasa bi na de me so me wo no ani nim dia me wa me so metimi kan na se mpanifo no so sumi fa because yen platform no bia se nipa hwe me yen sien na o mate ba se mbegina ha siesie na mbedi dia tema kesa a ke men na kwa na ma me be frɛ me any 2 seconds me bushia phone na bati me chrome phone na bati because me di atem ye ni atem so I hear online program na MPP obi o kasa ma MPP bi ni hono mu a wachi penny bi asi wo se me di penny atem se den ko mu di ekufo da atem nke yeso ye wano a ye betime di mahama atem me na me ka kire one time me ma no ya no metime ye mahama na busuafo na NDC mpenifo ama but yetete me firifie ana menyimi so atase yetete yen firifie enu nti no ye dwene daachi ene ye ma se ye ma ba behwe ye daachi ye ma ba hu de ye nti ye nya de bi a ebe ayi sebe di bone ba betaachi ye ho enu nti mo se mu invite bi a wo de mo mfa se mu invite ye bi na ye meke bi a mo mfa why monfa na monfa ne nkwase no ma nko a monfa mo platforms no enya nkwase no ma me se petrol yi ho de a mo ye pa o Ghana no na ye tie petrol yi so na one radio station po entimi nkodwom nkobusebusa se de mutimi nya daje kodwom kodi sa nkwase asem no a Greek minister dwuma de a wodi se de mutimi nya kwan ko abonten ko di nkwase asem fa oye ne ade ho no muntimi nkodwom ho kubusebusa se de aban na fira se ye ninti musu mu hu ne se nanka ye nti obi no da bia no de mu nka na a driver fon emu yesem o mu ye na omanum matimi aka ma passengers no mo so timi anyere